Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nelongan Ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sugut nyarion pasada hita hurta matonggo mahita. Puji-pujian tarima kasih ma isombah konduhur nami hubamu Tuhan. Bani liar layakmu natongtong mangguki parguluhan nami dasubani panorang suguton. Nanai Bapa pergukui ham hanami memuka humbani sugut nyarion marhitegon ni hidup ni uhurmu. Ase ibagas guguh na humbamu, ibagas pangrupionmu, jana ibagas hidup di hurmu matongtong hanami. Makorjahon horjanami sigano pari, pitah bahena sangapun ni kuranmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marian bani panorang sugot nyarion nabu isisehan nami marhiteo ni channel YouTube on rigapan sigano pari bata bani panorang sugoton Senin tanggal 31 Juli tahun 2020 aima tersurat bani buku Habakuk pintu 2 ayat 14 nama kata honsonon aima ningon gukan do tano on bani parbinotohan pasal hasangapun ni Jehovah songon bah naman rukup dasar ni laut. Kita haganupan bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus posdo uhurta bahasa ibagas pargoluhan taon langadong jolma nalang marsura-surat ini. Nama bain marlegan hita sada pakon nalegan aima ibagas na manotapkon sura-sura tapi tujuan ni sura-sura ai haganupan aima nama dia aima ase bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sipata maningon do isa dari hita bahasa adong dudua tentangan ibagas guluta na idopa kon hita ibagas nalah maperayak sura-sura ni urta ay tentangan na perlu be ay ma na roh kun luar ni dirita. Jadi wido ay roh humbani hasoman roh do ay humbani lingkungan pakon nalegan iluar ni dirita. Jana napaduahon buhido humani ai roh atapi tubuh humbagas dirita sendiri. Langadong motivasi, langadong kumani dorongan, ya atapi buso buton talangadong panggoran niuhur ase membahen lang semangat kita laho maparayak sura-sura ai. Jadi na dua tantangan on boy do HP ini membahin langdas sura-sura ni uhur taai. Halani aima bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani perguluhan taon. Porini PHP. Marlegan carata. Laho maparayak. Ahana iha perluhon hita ibagas guluk taon. Anggo bani bahasa nalegani sobut. Laho maparayak malas niuhur. Laho maparayak kesuksesan. Maningon do HP ini ipatotap kita ibagas uhurta. Cara boy marbeda tapi sada do hasa tujuan ni haganupan horja sura-sura na iparayak kita ibagas 10 tahun. Aima sonaha ase igoki parbinotohan pasal hasangapun ni Jehovah matomon haganupan pambahenanta. Ay maase porini PHP ini adong tantangan hun luar ibagas nalahu makorjakon horjata sigano pari atape lau maparayak sura-sura di urta maningon idinga kita bahasa lahang sura-sura di urta ay natang si bagalan tapi sonaha ase ibagas parguluhan ta sigano pari maningon do HP ni gok bata parbinotohan pasal hasangapon ni Jehovah arti ni ay maningon do boy ididah kita
maningon dohi atengirhon uhurta, bahasa natang si paraya konta ibagas guluta si ganupari. Sonaha asetotap marsangap nebata ibagas parguluhanta. Ama asi pardete hita bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Sonahala Kristen mandalani guluh ni si ganupari. Ra boy sobutonta ya rata-rata opet ini rata-rata dalam arti terlaju ope atap ra ope madabuh hubani hasomalan na domma ya atape na uraju pa kita itu ngatonga ni parguluhanta si gano pari. Jadi malas duhur sanggah panen misalnya, malas duhur sanggah niombah berhasil masuk ke perguruan tinggi misalnya, malas ukur halayan niombah masuk kerja misalnya, pakon bue upenalikan na mambahen malas ukurta. Nah, tapi sonaha bue ope bertahan atau petotap malas ni urta ay anggo misalnya adong maperlajuan na edok pakon hita, adong mahata-hata napa etek kon hita, adong ma namardumdum mangidah kita, adong ma namambahen borit ni urta sonaha totap openani iguki habutohon pasal hasangapon nene bata hita, totap openani hita marusaha pasangap kon nebata ibagas guluta si ganub ari. Bani halak Kristen, bani halak na po saya, porini PHP masa bani ibagas parguluhan ni, langsung na ibagas pikiran ni, usaha nilang lancar ya, sekolah niyong bani pe mogo-mogo, pakon buwe o pe parlajuan nalikan, lang perlu halak Kristen marsukun ubane bata mase halani lang adong sadape namasa atape na terjadi ibagas 10 taon ibagas sa putusan ni bata nasalah dopak kita. Jadi lang adong nasalah haputusan ni bata ibagas pargolokan taon por ini pesipat ahita lang tahan mandopak kon namasa ay. Tapi maningon takas do bata lang adong salah keputusan ni bata na terjadi ibagas pargoluhanta. Halani ay barang sona PHP si dopak kononta ibagas parguluhan taon. Maningon do HP ni igo ki habutohon hita pasal hasangapon ni bata. Jadi usido ay songon bah naman rukup dasor ni laut. Jadi bah do hasa na tarida. Nah sonay mahumani hita ibagas parguluhan taon. Barang ape na idupak kon hita ibagas parguluhan taon. Barang ape na siyol iparaya kita ibagas parguluhan taon. Barang ape na patubukon parutulon ibagas 10 taon. Barang sonaha pe parlajuan na mandorap parguluhan taon. Maningon totap do hita iguki habutohon pasal hasangapon ni naibata. Maningon marsangap do tongtong nebata ibagas parguluhan taon tandani tene. Na totap do nebata marhorja ibagas uhur apa pikiranta membirehkon habotohon ay hubata. Alani ay maningon gukan do tanoon marhitihon ni parbinotohan. Marhitihon ni ay labintaridah mahumani ibagas parguluhan ta si ganupari. Songon ome ay lambin marisi lambin undok. Sunay mahita tongtong. Purini PHP ni bahat tantangan ibagas 10 taon. Sedo unduk marpusok ni hurita. Tapi lambin unduk tanda ni turuh ni uhurta. Halani domma iguki habotohon ni nebata hita. Domma iguki hasangapon ni nebata hita. Ase salinari maningon totap do tene. Hasangapon ni nebata marsinalsal ibagas parguluhanta. Agepe sanggah mandopakon parutulon na bagkal pehita. Amen. Martongko mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa.
asisongon hatamukin maningon gukan do tanohon marhitehon ni parbinotohan pasal hasangapunmu songon bah naman rukup dasor ni laut sunin matongon Tuhan habotohon na mangguki parguluhan namin sunin ma Tuhan hasangapunmu na mangguki parguluhan namin na mangguki sura-sura ni ur namin ase purini petongon si pata idopak kon hanami bagi ni tantangan sunay agi parlajuan seng anjay mabir hanami tapi labin marunduk ni hurma hanami labin marturuh ni hurma hanami tong-tong ilobe-lobe mo ase tetap marsangap ham Tuhan bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namin amen. Ora sobat taganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andohar matongon namasa ibagas parguluhan ta sigado pari lambin pabagaskon parbinotohanta pasal hasangapon ni naibata. Shalom.